Newerekero bwokwano ithretori na ntuko enjaga mutegeri wa Meru TV nkugwatageni tomureke kuthoja na nkulki gutegera nteto cietu cia Meru TV thamugwanja oni bambetaga Dennis Mutuma Muthomi. Tuambiria na ripoti kuma kaunti ya Tharaka Nithi ni ara governor wa kaunti eze Muthomi Njuki na achumirite na kuga ati agatigera na guchwa ntaira ethinira chithireto chigekujirwa katikati kawe na MCAs kana pamwe batongere ba kaunti ya Tharaka Nithi. Kuringana na Njuki augete ni kwithirite kuri na thina mono kiri mantu jage muswada jo mwaka jo 2025 kana budget muswada jo budget ya mwaka jo 2025 na 2026 kintu kirega atumire bamwe ba MCA bonekana kumumeneria na njira ene. Muthomi Njuki nande ugite wari tayari gutigera na gukara nthiguru kwaraniria na atongira baba nikienda gutigira kaunti ya Tharaka Nithi ni gwetana mbere na gukura. Murimi wa mbogo kuma ntere cia Tharaka Nithi na guturugurira na ripoti yu kuma nkububania chiambanje ntikwambiria ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ngavana wa kaunti ino Muthomi Njuki atonekana kochiareria kana kuonekana muchemanioni nori kuwa mwingi ndi muthenya wa imunthi. Ngavana Njuki nagwatanirite na Kristo Bakathore kintere cha Njuki aronekanire kwariria mpatho ino cha MCAs ndeni ya mbunge ya kaunti neterera andu maria maringite ndebe kwambiriria mweri muthiru matongoretwe ni ngara magamba maria nonto turaritwa twaria uma tutikaria mbi ele turaritwa tulikuwa tumeambia tuongee nini tusiongee siasa leo bodo bomenyere kandi nyamwino iragirwa mbukira pali itali nteto ya budget ya siasa nonto kwacha kwa siasa ni budget ya kwa liko eno onto ni kamera kana siasa litumero guranta makira gendo wetawata kebe nonto siasa itebate kwano. Njuki akiuga ikundi bibibire bierekera gikundi gicogite kumuchwa ende gutire gikundi akomanite nakyo mwanka thaino nemenda kumara gutukuthira ndeto ino tigani gwikira ntuma Tharaka Nithi wasiwasi nonto amauntu matebo korai na kamushire wa muntu achirithi yake athi kwebanga kambuna nanto era nanto 15 mi akono na malatu ingira na kambu anto 10 duwa mala makambira uko tuone ile ingi kambira uko tuone hakuna kambu jaitisha kuniona hapo na kuna yule tumeketi naye na mera bote MCA Tharaka Nithi Mariol beta kwa assembly mari anto 13 Gote MCA meta kwa Tharaka Nithi Assembly mariantu 10. Tharaka Nithi County Assembly ina MCA umwe 10 23 MCAs. Gavana Njuki akiuga ari tayari kuthiria nkububani ino araugite ari tayari gukomana na MCAs bonthe ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi muthenya wa runju matatu kingo bomba kuraithiria mathina ma bajeti ino bari amwe. Bwana Speaker, through the clerk to the speaker, Royal Nemande, Muthomi Njuki in a lot of time. Nimenda through this forum, no to speak area, clerk area, that is full house. MCA Maria, in fact, makani wa madabu, materao kinye 10. Nimenda MCA mau 10 mirongo ire na matatu, 23 of them. Nimenda Royal mwamba kuthiria maundu meta kwa mathiko na maundu mangi makirauko yikia za mugwanja nimenda tutungana twikara ndi namwe thie through every sub county, every constituency na every ward muntu ambere thino ward yake within that money ila tunacio ambere nindu kwigite ku kana kuona kibati gucuro muntu ngia karenkerwa kana nimbi iri budget ni atikwerewa iri gwake kenda tukiumau muntu agiukiriria thiga ni mwira bitu cia budget rundu wakagota
Muthiani Njoki akiuga MCAs baraba karega kuthi muchemanio uyu akariba kaunti ya Tharaka Nithi bamenye banjenti etire na thina ende MCAs baraba karega kuthi muchemanio ni bo bari na thina mauke twikara ni momwe megana mirongo na megana na mundro tegaja umenwe na wake mauke meka endi chairman wa budget gaturu adome clerk alia speaker idomwe na have a lot of time anamuka tutuja tetesho tuko mumbere niri kwete kuno tunani ona nkirete kamera nkirete ndikwa na kwalia kainde mwentere na gotine to bakana ntaka na mugetu daire iteshia kudakania no tukule daishia kiumia Wanguto di etwe karende ikinyaro kibwai to di karerie to golo kedra umete jana tekadi kwa di generality no do kwa to ke budget ya mgomo wa Njoki budget ya Tharaka Nithi watu wa Tharaka Nithi kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Ripoti ingine ati nyumba ya mishemanio ya Machaka Social Hall nara Ntereche Kibirichia nyumba ya kiro kuma Kagita kaoro ari mujumbe wa Nterizi Kinoti Gatobu Ntereche Bori mwakene jwa Ngirijire 15 iriyo nande akariba Ntereche Machaka ne bachumire tena kuonania kurega konganiro kwao nibura nyumba hizi thiritwe igitumirwa bakiuga nyumba hizi ya kiro nikendega atethire kinyambe umbithi kwithirwa bakithomera manto jege computer ni barombeta nande atongere banterizi gutikira nipo gutonyera nikende nyumba hizi itanambere na gutumirwa na njira injega na nkuruki itanambere na kuguna mbeo mbithi banterizi akariba Machaka ereri wandine ya Kibiriche gicigo mbunge kia Buri ni baciumiretie na muthuro yu nene bakiariria winyangia bwinto bumwingi gicigo mbunge kia Buri nyuma yora wari mumbunge wa kuu Kinoti Gatobu oka nyumba na ni nyumba ira yari kuthomerwa kosi ya kompyuta ni mbeu mbithi kuma wandi ya Kibiriche na Buri yonthe untu bakua bationete matunda kinya nyakari kuma nyumba iu ikuruorwo mwaka wa 2015 Yere Machaka aja uju nintije baite imbi na nyomba yakirwa aja uju unti ona baite yo imbi muntu tike tutethairia nakio utike tuongaira nakio na mbona ni utethedio mbona akire nyomba na ni akirwa nera mami mbeca na mantu jange ja maingi na era we na computer na tonto computer ile kunti janga ile kuanga iteku no te mantu jayo mbije kinya bwe konkoria le thirikari twakaira nyomba eu aure yakawa yae ne kugunda muntu mwaka nane na baitere ko no totijimbie karakutwe na mwankana nde nyomba yeu ere na intobia bibinge mono computer cha thirikari ira twaerwe gitaria kinya mujumbe wetwa Gatobu na kuma tokwewa interview utengo gebiritaga ku na nyomba yu no ikomboragwa na nyomba yu no itumairwa ku na magita jondo gutikyo na yera gutikyo yumaga na rero mbareo kere thirikari nene okulukira mumbungu wa Buri Ndindikiri Mugambi ni utiela nyumba ye ni kulukirwa na nikendo utiela ni kuguna mbeu mbithi oyora bae keri wera nene mumbunge Kinoti Gatobu ni romba ya kwa mpomba kuromba na ri nonto nyomba yu ya otheri na te ototethia ne computer wireku irugurirwe ana beto baba bagwetwa Gen Z batia kurionga baritanirwa computer ku no toire ku computer nekenda nabo bakomba kuritanirwa ku na tweka bakuritanirwa ku no komenya nigo tutethia na chiena kigunie kinge mono kire baotwe kire ana beto no tumwankana nde guteke guni tukuona kire nyomba yeu kio kiki rugoro kinya skuru ana beto bakathithire computer ete rugoro kinya nto bonge tukamenya ne kuguna nto ba Machaka kana bara bate ba Machaka nkurukia kare ingi na tutije baite imbi bugwa ke imbi kuthithio na ria kombora tutije mbeciri kombora chithira yatea na arachietaga yani akirwo kuguna muntu mwoka ne batere akie kuguna mwingi keripotera Meru TV kuma Buri mbita wa mwende wala iboni kuma Ntereche Buri mutegeri wa Meru TV twerekere mwonka Ntereche atigania East ni ara manager
ura wethagirwa arungamirite gicigo bunge giki ura wichikene ta Mwirigi Alfred Mwirigi Kiranga amwe na Felicity Nkirote Biriri omo baraba kumeriria matagete kya mujumba mwa kurunda ne county ya Meru ne barombere gwikinyia ntere chia macha kana barombere gwikinya ntere che kithima ntere cha Nyambene Girls kana kile skuru Nyambene Girls are kurari na mubango jo guchanga mbecha nikenda chukuru eze bakomba kwendro abakinjiro kithima akiaria manager Oju Kiranga na ugete ati moroto jo mujumbe wa ntere mporo wa bori negotigira nago kire kithomo na njira yonde nikenda mbeu mbethe bonde bagashigo bonge gatigane east bageta na mbere na guitethia kire mutorere jwao. Karibu sana mheshimiwa. Karibu sana siku ya leo. Nenkero na ikeno kira chiari ari mwarito na watimbaruba kithomo skuru Nyambene Girls dene gisho mbunge iketiganisti mamburene ya kuthambecha che kunje kithimekero yinde ne skuru akera rufe muri kira ngora kuramirite mugenwe giteyo mporo abori na kathite matali mubunge mporo abori mwanari mona mbondi ya skuru yebekirite kenda ukire skuru rerari akuburu kumba kwithira kingwa na nyuma mporo abori kumba kuthoy kumete nomba kwithira kimyokiria kithomo ketiani kirukirite maruna ikanjirira wita no ntutongoria bobu ikuibuka vali umbibio kithomo ukawa etiketiani weta kuria Nairobi uya kwithira na uke akwithira sukuru ichathirire karainya utimia abo ichathirire no ntumbundi ya kwenda itikona ukaitha bwina MP butimia kona na metho umebwa choka ku nyuma principal na kumea na chairman on board bachamaniria mheshimiwa inabachamaniria mheshimiwa inabachamaniria mheshimiwa principal bachamaniria mheshimiwa kwa we muchie antu barabari ku ukienda ubachwa baingata wangari ungari chamira wetete wakulukire ukua bikibiki thate kinya principal amuri nyate tambua principal no na ikakwenda kwa kithomo ikienda monitoring a very close monitoring principal ratu eno ekara maru ari mheshimiwa kaitire umucho akuraya ame ari aritiane na rutangwe aringo transfer itakuraya mheshimiwa eta mucho ke mucia muire kuro sukuru na ubuga ina mikurira ne wita mbere kuende ngera mheshimiwa mporo ekirite kithomo ingia ya utete tiania na ikakwenda obwira by 2027 kithomo ketu ikaitha kiruchoka na araki ari amona bo mwarimu mnene wa skuru ina mukarire wa mbondi bakathite mporo abori ne kupateithia kuruike skuru ya Nyambene Girls rari ngombere mporo abori mbakuthayo kumetine tulitumia hii mbasi. Nani aliinua Simba? Sasa Simba ilitusaidia kuleta maji kutoka kwa mto na kutoka area zingine. Kitake mheshimiwa Mpuru. Ni 2023 ndeko na chukuru ndeko da chukuru ya na miaritwa twara na padri bwana Gichonuko in that boat. Turoka na nto notana ba chukuru katwa etre twaria na arimu twabera bachwana nturene kya magira kambu ndikariko kira kyathire kipindi kyakyo bachanga omuntu ngiri nyanya kenda tumba kwirari bari michie bomba gwe chukuru bari ngiri pe antu betu yo toerera na 10 bare abambere class kira 2023 na Mungu ateithie bangi baranila kuongeleka so bwana Mwirigi era mheshimiwa ndio muita 23 September na naira andra mute arangu kuone hiyo ile ira kwa kishindo sana araugirire mbasi ile Simba uliambiwa alikuwa amelala na ulikuwa hapa at the same time ara urutira chukuru na tutron achia na abu wa miendra na bwa chaugia na chukuru ngere pepu inde roke mheshimiwa wetu renge na kumaru mheshimiwa na dieta very close na this school bursaries chake for the last 2 years and 100% na betu kwa boya ya kabubutiani Felicity Biriri ura kumerere matete ke mubunge we kura kaunti Meru na rite thirikari kumba kwitha kithikire matheta mbe ombithi ni ukunyia maandamano ethirite agitana mbere ya country guru ni ya Kenya mukuona bura Kenya yetu yendelete netete mwega kwina thina no tuba kwithira na betu bateweretu ibatwe itubwete ochuri imbi no twana betu bateweretu ibatwe na bura tukabwire turi achiari tutumenio chore na betu tukare akwe nabo tukare tukiara na area twechoka na area migambo tukiura kina thinere kenda tumba wetatia wina mia temperature tesa sawa omwake akuthora nyumba no ngia kathora na takukarawa teka nyumba iwe kaya so itukuromba na betu itukwenda ochore na babwe itukwenda butwira na bukona kwina thina na abu achiari tuthikireni
nabu atongeria uthikire kinya nkoroki nondu gwenu ni aweta atia ne kuthikira nabu achungaji uturombere kenda nkoro chetu chumba weta atia iborera kenda nthi yetu yumba wita na mbere amona nombite kwithira kiuria ringi kura kuringa kura na umebunene pate kwalile mirengo ya kisiasa meri wa timbaruni muri kiranga abuke akwetha butiringira atongeria babega kura bara bakumba kuthikanira utema nthi yeta atia yakabua wowe na kureku kureku ni inyeku eta uthwanie women reporter muringere ibo mwanako meya ina orere ende te cuida indera ungere te cuida kangeta nkiara kia oma anatea tuge kura to change to tezani takia ekinya isa sawa twachenjia nobody kanaida bora to karingira mochibi kura no to karingira mochibi boyo ta boteta ta botiona ebuo wauni nene ya 2027 koromba kura renge no to kwege to gensukumete na ingweta atia ingwi kwa to ate thania bwa pambi wa pakura yu oke akwethe iboere mtu kanya na are mwa hapo achokeria renge hapo ivye bya chenjia na mtu no ora wauni nene 2027 tuweta kwaria tukea kwaria mbi Adara wale renge Odara ikua Manda mbelele yako harakia mheshimiwa wetu au akura cha mirengo ni thuka kia mwe lakini yako endo kwira manda mbelele romba na arakura na arakungi wibera baila kia kura cha mirengo sana atiganisti ni antu baba ume baila kia ngui baila kia mtu na ba mujanji kulinga na abura kariba muringira kura nonto mheshimiwa wetu mpuro aburi 2013 yakulukire na ODM na tewe ari popular na last election ya akulukire na Azimio na nakuonze kwa ari UDA akwenda kwiro ikwa bwa waromba kura tiganisti ukaniro eta ukimenya antu baba atwana ba ukarie na nyama antu amirengo yake yateta atia yate kuthukia kwenda kwa hakikisho muthie burukiranga na uritia Kenya kumba kwithira baiko kiri na thiri ni utiiri bakuringa siasa cha ngwataniro akaua Kenya ni rombero Kenya ite atia tukarieni Kenya na turombere Kenya no tututona na angi kwa wita rai baba ingi tuina bwa batimiana Tanzania ri batimiana Uganda ri Kenya ite akure makurie ka batimiana aba wita kabaria muchibira byubaitha bya baithira ku na kenda akuwa kwina maisha between 2025 na 2027 ana baba yetu ibawiti ambasari between duari na 2027 barabara imo mheshimiwa Rimasia Karache weta Mbaranga uturira Karama ni bati kuno between now na 2027 tweterete bila tombiga kwitha tweterete bia 2027 tumenye itukwenda kunywa itukwenda kuria itukwenda na beto baria boya na itukwenda kithomo ya Kenya kiendelea na itukwenda barabara njia na Biblia kaua kabantu kuri wanyani cia matandra kwina thiri kulukia antwara kuri wanyama kwina mbi matheta kuri kwa kithomo kiu ibu no tukwenda kwa peace ndio intukia maana sana antu barabo ndaba usika ke peace ya Kenya iba miwatele boya ana beto bathikirwe na tubateka advantage ana beto ikwa ana ibaturite kwa aria mantu yona ewe yanko mongo ukithukanga kinto bita shetani ashindwe turombere ni Kenya tukimenya itukwenda kwitha turo 2025 itukwenda kwitha turo 2026 na nya 2027 itukwenda kwitha turo nkiripoti la Meru TV gumatia ni mbetanda msimuturia wa Thirinja Kira ripoti ingine ati mjumbe wa Mwekuru ndene kaunti ya Meru mheshimiwa Elizabeth Karambu Kairemia na arombere kwithirwa agicemania na gikundi kia mbeu mbithi ba kaunti ya Meru moroto juri kwaria mantu kathumba jara jonekene guchumbura mbeu mbithi kintu kia mbere kira kia ririto kiri kiuthorano giki ni mantu zegi utumiri bothu kubwa ndawa cia mbogita kana ndawa cia kulebia ile jonekene gweta na mbere na kuthukangia mbeu mbithi ibarombere nkuruki kwaria kinya mantu zegi gukuria iyewa kiri mbeu mbithi ni kanda bakomba gwitethia kiri miturire yao tukwena arua mheshimiwa Karambu Kairemia nombite kwithirwa ari na kiuthurano na antu babethi
aria bombite kwithirwo bakionania talent ciao na nkuruki omba kwithirwo akimeneria bunene mantu ja mihandarati na ndawa cia kulevya nombite kwithirwo akiuga antu no bombe kwithirwo bakirita ngugi na talent ciao na bakomba kwithirwo bakithia mantu ja manene amwe na bou nombite kwithirwo akiuga ati na gucwa mbeca na kuthurania mbeca nikenda akomba kuthondeka studio imwe nene ya Meru nuntu bwa gutetheria antu babethi nuntu neije bakagita mantu ja manene. Mbito Elizabeth Karambu Kailemia, mama Meru, naru angu erete kupindukia ikwithirwa ndi na youth baba ingi muno between the age of 18 gukinya 35 barabejete kuonania talent ciao cia kuina kana poetry kana inya kuthekania inya ino ngugi nuntu jara maingi bambira gitumbinya batukomesha miandarati muno kwithirwa bena frustrations cia kwithirwa batena ngugi na kweli an idle mind is a devil's workshop na nte kwenda bwithirwa bwena kagita jakau ikaba tukethira ja maingi tukina twiringa mibira na mantu jau jange nyangu gikionora na mantu ja ndwimbo kwi antu bamwe billionaires nuntu barwimbo akeri kuina kana mantu jau ja kuwira for entertainment so nkubenda kuba encourage kete mkubeta narua nuntu mba kwethira benja ciao no to kumenya nya no kani atambwa baina ndwimbo ciao either kanisene ka bathroom ka ntorene na to kumenya beyond that na nde ruare ankubete kenda ba showcase kenda bonania ora ba dharimi kewa kira ba imurungu kenda bombo geteithia mbere nuntu kewa ora ba yuga by the way kewa ikyo kiombo gutethia na ikyo gombo gukinya nya nene ara utumba inya kuthugania kwa ungweretwe antu ba kuja kwa wingi youth yake ndete ankona ima youth yake emergency of course kwina ba kurakuru na nko bachokeria nkatho bara batwire baiku nuntu aba kugwata ba bana kenjara kenda baba kinyithie nyau baba kinyete Meru tutethera twena studio njega itena malipo ya manene nuntu thina baba ya upcoming barenda ku thithia ndwimbo ciao ende studio baketho bagwitwa mbeca nyingi so twetete inko thithia ingo chwa mbeca cia kuthithia studio njega na tena malipo maingi kenda asani bara baingi beta ku register beta kuinithia ndwimbo ciao na mbije kwebo nyana ndi babega nkurukie ekithimi kurukie nya watona Nairobi na jau ni jonda ikia kwithirwa nkigua na nkiona mbita MC Mwitongangi kuripotera kuma Mutindo Kangangi Northimenti Meru. Mutagari tutagara na ndema ntutegie mithako ni ara waziri uronithagirwa rungamirite mbeo mbithe na nkuruki mishetho aja ndene county Meru Elias Murega bagwatanirite na munini wa speaker Mwenda Ali uranwe MCA wa Ndianjia amona MCA wa Nterechen Tunene Patrick Murioki ni bachumirite na kunenkanira mibira ya maguru amana uniform kire ikundi kana kire timu kathumba tia mishetho eti paranenkanira ntere cia njia ndene ashukuru ya Thamare arabombeta kunenkara nkurukia timu 16 uniform irenjere amwe gukuria iye wabia mbeu mbethe ndene ya wandiu na misetho nduki mbithi ya mauru nerengi ni ithrite kirwarwa ara waziri Elias Murega akinyete Nterese Njia Ward bawatanirite na munini wa speaker nwe Mwenda Ali kana MCA wa Njia Ward kweyana uniform kiria sethiba ona riu kinya MCA wa Tunene Ward Patrick Mulioki atumbite kwethera kiti wa nyuma rira kinya warurite misetho yawe kianine kia murungene kirimantu zegie misetho zaria na aruai Mheshimiwa Mwenda Ali ako rounds ko pay in partnership thirikari ya county government na county assembly aria Mheshimiwa Mwenda Ali itanguge na atuge ibwega sana tukuona Mwenda Ali nashikiriete ward yeze kana atibugwatirite nashikiriete mantu amichetho lab yetu lab 16 bia football bia men uniform chio ilab bionde tubaya uniform toba socks na tawa cap era captain ira bethera bena cio na tuitikaniria twinthe tournament yetu ikambiria ruyu na essence ya tournament yetu inio ba twini bijana betu
bethro bari busy na tumba kunacha talent ila to ina show within the award. I have United Youth teams Sembira your football na both men and boys, women and ladies and boys na ndenda kinya volleyball sia men and women na inkua ntuke narua. It's a starting point kire anto baito pa youth pantunene nikenda tumba ukuria talent na njira mwanya speaker burunkatho no nto bambisera atonia ruare autorera uniform riare ngeto ai uniform to ai na njira ya ibo lakini thai murungu natethetie to ibo ya ene kira tongoria baba kiarie ni bawite ate kururia misetho ye ire yanga pana scamp ikomba kwethira itetheria yuthi baba inge kwebana na manto ya tebui na ine njira emwe ya wetethia muongo na mbere tete amwe it just this ball yotreta tukomba ku message other communication tukwenda ku pass to generation kwa communication ekuthokia na inko araiaza mbere ekuthokia region yeze ne kareta mbiche nthoku in this country. Now one of the din imanto zegi gender based violence no ndo to ataka kere statistics ira che reported ni kureta mbicha etikuleta sure njega kere area ra breast na manto zange za mega kwa lazima tutumirenya platform hizi kuendelea anto batige ndo aira chake mushie ayo vijana busy na tuena support ya government mutumo ndo thingia no nturia na beto bagethora ba ki engage ki mantu ya sporting activities kinya mantu ya maingi yara yomba kwethora ya ki interfere na kirisho ya madawa na interview inje muno baka busy of empowerment ki youth betu igenda batumba kugumana na mantu and drug abuse na kenda bomba kwethora ba basic again ginji themselves in kwega meria oboya Nkiripotera Meru TV kumembe mbeta mukiri onkonja ani mbeta Dennis mutume muthomi muthia tonta tochia Meru TV thamugwanja.